Pozdrav ljudi, dobrodošli u moj novi video. U ovom videu objasnit ću kako možete očistiti organizam tokom posta. Moram istaći da je potrebno da postite, idete redovno na pričašće, ispovijest, molitve, da bi duhovno prije svega se očistili, pa tek onda tjelesno. Od hrane koja služi za čišćenje i to jest namirnica, jutarnje čišćenje možete izvršiti sa maslinovim uljem i limunom. Potrebno je jednu kašiku maslinovog ulja i jednu kašiku limuna pomiješati i popiti pola sata prije obroka. Ovo možete ponoviti 5 do 10 dana svako jutro. Služi za izbacivanje štetnih tvari iz jetre, bubrega, smanjivanje kolesterola i tako dalje. Posjeduje dosta antioksidanata koji služe u borbi sa slobodnim radikalima kako bi pospješili zdrav način života. Uvrstite ovo u ishranu. Imam matičnu mliječ sa medom. Znači, matičnu mliječ možete primjenjivati tako što ćete drvenom kašikom 1 gram pod jezik pustiti da se otopi. Ako je ovako matična mliječ sa medom, onda možete i više od 1 grama, 2 do 3 grama. 10 dana u mjesecu, onda napraviti pauzu i tek u sljedećem mjesecu opet možete 10 dana koristiti i tako svaki mjesec po 10 dana. Želite izgraditi jače tijelo, definicija, masa, čista hipertrofija, zapratite. Planovi treninga, savjeti za početnike, kako izgraditi mišiće na zdrav način, edukacija o zdravoj ishrani, dodaci ishrani. Izazovi, čelična volja, motivacija, kondicija i izdržljivost. Također možete koristiti slatko od aronije koje je bez šećera, korišten zaslađivač fruktoza, bez boja i aroma, 1 kašiku ujutru daće više energije, čisti organizam. Ako nemate sve ovo, možete naravno i sirup od maslačka prije svakog obroka 1 kašiku popiti. Maslačak je dobar diuretik. Kod slabog apetita možete također koristiti maslačak i kod problema sa grlom, promukosti, kašljom i tako dalje. Ali prevashodno služi za čišćenje jetre, bubrega. Ako nemate ni to, jednostavno možete pojesti voćku, razbudit će vas čak i jabuka, zato što sadrži šećere prirodne. U jabuki ima oko 12 grama šećera, naranča također tu oko 10. Ako nemate ni to, ubacite neko povrće u blender, mrkva, cvekla, neki zeleniš, zelena salata, mislim šta imate. Bitno je istaći da koristite što više povrća. Voćem morate do neke granice, ne smijete puno pretjerivati ni s voćom, zato što upravo ima šećere, a višak šećera opet dovodi do problema i do kalorija. Dnevno je potrebno maksimalno 90 grama šećera za čovjeka. Ja imam ovdje ostale stvari koje mogu poslužiti kao čišćenje organizma. Ovdje je integralna riža, vrlo povoljna, 2 pomrke. Ona služi također da ubrza metabolizam. Možete jesti prije treninga,
ima dosta vlakana, lagana je, brzo se vari, tako da nema visok glikemijski indeks na odnosu bijele riže. Bijela riža diže brže šećer u krvi, a ova je zdravija ako želite da očistite organizam. I zaboravio sam reći da ima više minerala i vitamina na odnosu bijele riže. Imam i čija sjeme koje je izuzetno bogato kalcijumom, željezom i ostalim mineralima. Ima oko 20 grama proteina u 100 grama namirnice. Također sa dosta vlakana, možete 1 do 2 kašike dnevno ubaciti u obrok ako miješate, na primjer, zobene pahuljice. Dodate 100 grama zobenih pahuljica, 2 kašike čije sjemena, 1 kašku mekinja od spelte, izuzetno bogata proteinima, spelta, dosta vlakana. I dodate, možete i zobene mekinje, također, dosta vlakana, dosta proteina. Zob ima 16 grama proteina u 100 grama namirnice. Imam i laneno brašno, to jest protein, obezmašćeno laneno brašno. Ako nemate ovo, možete jednostavno i mljeveno laneno sjeme kupiti koje ćete dodati u smoothie ili obrok. Naravno, možete i sa mlijekom ako ne želite sa vodom. I pomiješate, njega možete koristiti 1 do 2 kašike. Ona ima oko 40 grama proteina u 100 grama namirnici. Sve ove žitarce služe kako bi postakli normalnu probavu i samim tim doprinijeli bržem metabolizmu, boljem usvajanju vitamina, minerala, znači hranjive vrijednosti iz hrane. Od začina možete koristiti kurkumu, također ubacite i džumbir. Od čajeva bilo bi poželjno da imate zeleni čaj. Ovdje je sa džumbirom, limunom. Gledajte da pravilno ga upotrebljavate tako što ćete u vodu od 60 stepeni ubaciti kesicu čaja i držati 2 do 5 minuta, a ne u 100 stepeni. Zeleni čaj služi da čisti organizam, daje više energije, ali nemojte pretjerivati da ne bi došlo do manjka željeza, zato što posjeduje dosta tanina, samim tim remeti apsorpciju željeza ako pijete neke veće doze ili ako ste anemični, onda može doći do problema. Izrazito je dobar kod mršavljenja ili ako imate temperaturu veliku, možete se preznati ako popijete 2 čaja od 2 zelena čaja. Idemo dalje. Ovo možete primjenjivati kod pada imuniteta, znači cink, vitamin C u obliku čaja. Dodati su mineral i vitamin. Ovdje imamo zofu, imamo limunsku travu i ostale dobre biljke. Idemo na detoks čaj u koji je dodan biotin i selen. Sastav ovog čaja je listovi koprive, džumbir, maslačak, kim. To bi bilo to. Znači, sve ove namirnice služe za čišćenje organizma, ubrzavanje metabolizma, izbacivanje štetnih tvari, samim tim daće više energije, nećete biti nervozni, nećete osjetiti pad energije.
Vi koji jedete dosta pržene hrane, pušite, pijete alkohol, malo se krećete, bilo bi poželjno da češće radite čišćenje organizma ili svakodnevno u nekoj manjoj mjeri, koliko ko može. To bi bilo to.